sangat jeget yang ini jani melakang mendingan yen buat kapi terus ngambil ini bertemu alat kirabi kelawan sehingga tergadu mu batun buluan tua gitu mirip apa sih sangat jeget yang ini jani melakang mendingan yen buat kapi terus ngambil ini bertemu alat kirabi kelawan sehingga tergadu mu batun buluan tua gitu mirip apa sih kekecuali suwere adi semua kelonnya nih bertemu alat kirabi aja sing loba buat kepakehan pati beratan dengan madan sakil hati-hati keberatan di dunia sing jetaen adin kasih sing jetaen yang adin mulai aku jelumir kita belimir sekatu kemarian panganikan rapi ini sang Prabu Jaya ngerat kali ketimbalan rapi ini yang menikah Prabu Jaya ngerat sampunang beli madue pikayun sebelah madue pikayunan
sumandang saya kapinang kaki keresmian yang merapi Semali keyakian lemah sapun keyakian Jakor idewo tiang pacang nyerahkan memarkan miring kumarkin begini suanta mendasar tapi berarti yang laki pun kesan kepada tiang begini Sri Jaya mandek aduh itu yang manik gani ini makin satu jadi belis ketimbalan tuh rapin ini sang prabu jamin wanta ketipu ring rapin Indonesia nih kalintang sakti bakti miring ada yang manikkan rapi saat jiwa permanan beli mau tinggal dijaga sekali lagi permanan ini mau nejani ada pengikut ini kapinang adi engsapan saksi walau dukesan ya saksi bakal sibet balik
subuh pejalan ini ngajak adi deket di tangi nejani beli bakal ngalahin buat dia mau kesendungan asangnya rapi ngajak adik make putet jadi beli bakal ngalahin mulai nungal di sini itu prinsip sayang apa ngamong jiwa pengitip beli kapinang adi di subane yen beli ngalahin adi muksa pagekan yen pikayun diwung donya loba namung badan papi beratus hati laki kebutuhan dewi runtuh kelpo canan rapin ini sang Prabu Jayeng ningrat uyak di banget kedutikan pisan pikayun itu yang manut galung beli agung sang Prabu Jayeng dados jeung kadya sapunikeun panganikan beli kadi gelas lalis beli pacang ngalahin dewek pikian muksu kayun-kayunin sani unik keraukin sani mangkin dia mirip kirang titiangi dia mirip tunang titiangi rikalaning titiang mumanya ngayakin pakitan beli mari yang masariru manusia sampun yung jantan dan dirukutan kawasan ini wang patute pet pradewen dan kayuangan titiang ring yung titiang rumahnya beli ledang beli ngampur ayam teriakan
kiwan tering sejeroning titiang miringan metemu lapis areng beli sani ke bawah tri kayu mana bawah ketekaning laksanan titiang miri kayu nyenten juwe kiwan ini yen kemana titiang nawe yang makin sarang beli rendijo menawi dek wenten kesisipan titiangi wenten keiwangan titiangi rikala titiang laki-laki momanya sarang beli kanda saratu dados jatuh sang Prabu las di kayu niratune pacang ninggal pedewetan tijangi mukse musikian sang yang dewi dijuasa Sri Jaya yang manukan nemangkin satu ditulis malih ketimbangan tujuh sang Prabu Jaya salah engken tuh bawas diune mare dieu mirip atuh kepelikan tiangi rikala tiang memanjak miring beli yen klik-klik nyelati pelih ideune sing jatuh kahira rasa yang dulu sami jalan ini bertemu lagi lawan ini tua di sekitar tempat di kayu ini sakit wacana bawa maret kapinang beli sangat beli maupun di kapinang do beli berarti menerima pesumpah menerima kalata
dikani dewi muksa ini tua mulu amuni batas belum bertemu aja Wina mulu sangkaning kita yang jaga kerana itu lagi Mola sangka aneh ape kita itu yang jaga apa ngengal yang beli mual sido manuil macam ring-ring itu yang meragu kurusung kamu peragayaan yang mampu simple nyen ban idewu narimo komunyin ane madan muksu kesujatiannya nih sing je beli bakal mati beli bakal muni nyujuran nih madan sangkan paraning dumati pangidayang beli mungal ring kesanian lagi beli sinunya nate di sekala Sampuni mandat pangadikan itu sang Prabu Jaya ini mangkin manik ketimbal anti Prabu di dunia ini manik beli sang Prabu Jaya ia ningkat biasa putu bawa menawi itu nenten jedados pariwarya nenten jedados anegang kumarkin lipat jambuk kayo sampun jaulang asik pikayu ratus sang Prabu ulang ring sejeroning pikayu pacang margayang buksu tato dia merasa sang Prabu Jaya ningrat yen tendados andega yen tendados pariwangiang pitayun muni pacang muksu titiang wantah ulang ngeris jeroning pitayun ngeras titiang kumargin mangando
Dumadak jiring sejeroning daging pengras ikin kikiani Murasidaya ngeraris mangusang komargi sani antar dan jewenten sani ngerewotin dan jewenten sani suara gane asidoka Mujalaran cuk daging peras ikin kikiani kuniki mugi pemargin beline merasidaya ngemangkal suarju utangmu nongga lemari yang awes Mersidaya raris belindungin ling itu sania mudi kardia sapu itu